دما خوش به بینرین هجا ایرو سیه چله 2021 جروجان روژا شمیه یه بویر او گشادنین هری سرکی و بالکشین کو لسرانسری جهانی رو دانه محول بدن دنوا 20 دقیقه ده بلتنا جهانی جواره پیشکش بکن. یک جمجارین هری سرکی نها چاف لسرا اوجی وگرا دولتین یک بوین امریکا لپیمان نوکلیری یا به ایران ریه بردف که کشکا سپی راگهاند کو تدمک دیارکر یا وگرا لپیمان هنا نهاتی زلال کرن هر وها وزیر دروی عربستان سعودی فیصل بن فرحانشی تقص کرد که ولاتی وی با اروپا اور و بریا نویا امریکا را دده او دستنه جبو کاربه برزگریکن لحرم برنامه نوکلیریا ایران دناف ده چاره سر بکه فرانسا جدی بیجه دوی سعودی بجداری وی لحفکرنا نوکلیری ببه. مجارة وگر الپیمان نوکلیریانا برا دولتین یک بویین امریکا و ایران ده هینا جه خودناوای یک جروجوین حری سرکیین سرانسری جیهان ده دگره. بردفکا کشکا سپی جنیفر پساکی دداخویانیا چاپمنیا روژانه ده لسر مجاری آخوی. جنیفر دیار کر که دسته وان ده تدمک دیار کرینینه کجبو وگر الپیمان نوکلریا و ایرانی را اشکره بگن. لپیویسته ایران خالم بینگهین یه پیمان نوکلری پیگ بینه. جنیفر پساکی بریان هاجی آنی بوزمان کجبو آواکرنا تیکلیم به ایرانی را ریوبریا جو بایدن جد تهرانی را شانسکه. بردفکا کشکا سپی گوت او تیکلداری مجارا نوکلریا ایرانی دیب حوال بندین خوره کار بکن. وزیر دروی سعودی فیصل بن فرحان تقص کر که ولاتی وی بدولت اوروپی و ریوبریا نویا امریکایی را دودستینه. دا کار به پرسکریکن لحرمه چاره سر بکن. اشارت پیکر جی که او باورن او بهفکاریه که گشتی زوراوان برهنگاریان ببین. بنو فرحانانی زمان او بحرد و آلیان را بکهون نواتی کلیان. جبو کاربن بچالاکیین ایران و برنامه ویا نوکلری بدن و بستینه. تیکل داری مجاری سروک فرانسای امانوئل ماکرون تلویزیون العربیه را و ها اخوی. ویدان استندن ایرانی را پرحشک بن. و دیجی بخستنجی که افکارین میین الهرمه دناف ده سعودیه تبلیل هفکرنا نوکلری ببن. ماکرون ببیر خست که دوی شاشتیه 2015 دوباره نبه. ده ماهیزین هرمیج لهفکرنا نوکلری هاتن بدور خستن. هرو هاتا قص کر که دوی سعودیه ده چه لهفکرنا بیرانی را آماده به. سروک فرانسی هرو ها هشیاری دا کشبوری گرتنا لبر بدست خستنا ایرانی ها چکن نوکلری دم پرهندگ مایه. تیر ماهاوی ساله آنگو 2015 جبو ایران دوری چکرنا بومبه که نوکلری بخن گاوه که دیپلوماسی دیروکی هات آویدن. و پیشتی 20 مهین دانستندنان امریکا، آلمانیا، بریتانیا، چین، روسیا، فرانسا و یکیتیا اروپایی لهفکرنا نوکلری بطهرانه را امضا کرد. بلینتوین یک بوی راگهاند که فرما دیالوگین سیاسی یا لیبیای وید هفته دسپیکی یا محاسبات ده جبو دیارکرنا حکمتا دمکیا ولات لجنوی بجوین. فورم وی جبو دیارکرنا حکمتا دمکیا حتی هلبجارتنا 24 کرونا 2021 کو ولات بریو ببه بجوین. جبر وی لپایتختا سویسرا جنوی جوینک بیک هات. بردف که سکرتری گشتی نتوین یک بوی ستیفاین دوش دیار داخله که چاپمنیا روزانه ده دیار کرد که وی فورم یک و حتی 5 اثباتی بجوام دوجور دازانین که آرمانجا وی جوینه جبو یک کرنا سازین لولات حتی هالبجارتنا مها قانونیه حتی راگاندن که وی جوینه ده جبو سروکاتیا کنسی و دیار کرنا حکمت دنگدان پیک ورم نتوین یک بوی کو بچاره سریا سیاسی یا لولات باوردی که بانک لولاتین کو هیزن وان لیبیا حتی نوتروژی هیزن خواه و کشینن تاوی داخوازات جوت مها 2020 هاتی کرن او دما هاتی دیار کرن بداوی بویا جی دولت ترک لشکر او چتین خواه جخاکا لیبیا یا کو داگیر کری و نکشاندیه.
لیمنی هفت چکدارین حوثی لسر دست ارتشا یمنی هاته کشتن. ارتشا یمنی به ریاداخوانی که راگاند کو دو دناو برا هیزین وان او چکدارین حوثی ده لپاریزگهن سعید او الدال ین لباشور یمنی شرکت دجوارودام. ارتش دیارکرکو ده انجام شهر ده هر کم هفت چکدارین حوثی هاتنه کشتن او جمارک هاته بریندار کرن هر وها گلک زرارین مادی جگشتن نقطه وان. لگوری ارتشا ولید اف یک وکه برسف بو هولدان حسیان ینکو هولدان لهر دو پاریزگه نابوری به پیش و بچن پیک هاتیم. بله حرب یمن ام دوام بکن لباشر تایسی یمن ده انجام ایریشک جعالی کسین ناز و فرماندارکی هیزین برخوادان یا نتوی کو پشتاوانی خواج امارات دیگره هاته کشتن. لگوری چافکانی که لشکری کو جا آژانسه که ترکیه را راگاندی لباشر تایسی یمن شویدن کمکن ناز ایریش هیزین برخوادان یا نتوی کو پشتاوانی خواج امارات دیگره کریم. ده انجام ده فرمانداری هیزین برخوادان نتوی عبدالربیح محتا هاتیا کشتن هاتا گوتن ایرشکار کارین جی حرمی برفن هیزین برخوادان نتوی حتی نها لسر ایرشی تداخل نیک ندانم هر وها تهیزه که جی ایرش لخوانه گرتیم هیزین برخوادان نتوی جعالی اماراتی و هاتی آوا کرن جعالی برازی سرو کماری بری یمنی علی عبدالله صالح 2017 جعالی حسیان و هاتی کشتن تبری و برن لیمن کش سال ایلونا 2014 و آرامی لی هاتی جبیر کرن پایتخت سانا او بشک جباجاریندن دست حسین آلیگرین ایرانی دنم کواليسيونا بپیشنگت عربستان سعودي کو آدار 2015 هاتی آوا کرن حتی ایرو لدیش حسین پشتوانیا ارتشا یمنی دیکن ويجعل منهم متارس متقدمة للدفاع. آلمانیا جبو کمکرنا آلوزیا لروشلات دریاسپی هولدان خواه ین نوبینکاری دوام دکه وزیر پاراستنی ترکیه هلوسیا کار و به همپیشه خواه آلمانیا کرامبوار بجوم. جوینا نابر آلیان و روژا سیشمی لپایتخت آلمانیا برلینی پیکورم. بردف که وزارت پاراستنی آلمانیا تیکلداری هفدتنی جا آژانس آف پیرا آخویم. بردف که وزارت دیار کرکو و دجوینا آلیان دل لسر مجارین چارسریه که جا آلوزیا لروشلات دریای سپیره نقاش وره کرن. کرامبوا هفته درباز بویجی لسر مجاری به همپیشه خوین قبرس و یونانستانی را آخوی بوم. بریا و سردانی دو جاره یکمین پیشنیار امبارگو فروتنا چکان جی ترکیه را دیکت روژاوا گشتیا مجلسا فدرالی آلمانیا لسر مجاری پارتیین مخالف کسکان او پارتیا چپان دو پیشنیازنامه جدا آمده کرن. پارتیا کسکان دا خواه راوستاندنا فروتنین نوقیوانان یاکو 2009 جبو ترکیه دان. پارتیا چپجی دا خواه راوستاندنا همو چکان جبو انقره نشانده بوم. Was machen Bundeskanzlerin Angela Merkel? پیمانا کمکرنا چکین استراتژیکی نو نیو ستارت در باسی قناخه که نو بویه یک جمجارین هری زیده ده سردام ریوبریان نو یا دولتین یک بوین آمریکای جو بایدن ده دهات مرق کرن پیمانا نیو ستارت بو جبرکو هر کو در باز دبه پیمان در باز قناخه که خویا نو دبه پشتی پیوندیا بایدن به سروک روسیه ولادیمیر پوتین را دریش کرنا دما پیمان جبو 5 سالن دن هات امضا کرن اف پیمان جوا که پیمانا هری داوی یا چک نوکلری یا دنابرا واشنطن او مسکوای ده. دنافبر امریکا و روسیای ده لسر هلبرینا چک نو پیمان هاتی امضا کرن. پیمانا کمکرنا چکن استراتژیکی نو نیو ستارت یا دنافبر دولتین یکویین امریکا و روسیای ده یک شغالین مرقی بو. کوی روبریان نو یا واشنطن خودی هلوستک چوابه. جو بایدن بریان ها دیار کربو اویل سر پیمانا کو 5 سبات بداوی دبه وجبو 5 سالین دنده وره دریش کرن بخبدن. بسپوران جانی زمان کوش بو واشنطن باندورا خویال موسکو زیده تر بکه و هول بده دما پیمانه کیم بکه. بشکی روبریا بایدن لسر کم کرنا دما پیمانه هلوستا خود دیار کربو.
سەرۆکی دەوڵەتên یەکبووییên Amerîkayê dema hat ser erk 26 çile bi serokê Rusyayê Vladimir Putin cara yekem pêwendiyeke telefûnî pêkanî. Piştî vê yekê koşka spî têkildarî peymana kêmkirina çekên stratejîkên nû bi daxuyaniyeke nivîskî ev agahî dabû. Di rojên pêşiya me de wê alî ji bo kêmkirina cibilxaneyên mûşekên nuklerî ya di navbera her du aliyan de xebatekê bidin nişandin. Serokê Bereyê Amerîkayê Donald Trump piştî ku di duê tebaxa 2019 ji peymana hêzên nuklerî yên navîn vekişiya tê zanîn di navbera Moskow Washingtonê de peymana herî dawiya çekên nuklerî start anû mabû. But making it so strong and so powerful that it will deter any acts of aggression. Serokê Rusyayê Vladimir Putin biryara peymana kêmkirina çekên stratejîkên nû ku heta 5 salên din dema wê de rêj dike îmze kir. Di daxuyaniya ji aliyê Kremlînê ve hate dayîn ev tişt hat gotin. Putin peymana start anû heta 5 Sibata 2026 dirêjkiriye. Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg bang li her du welatan kiribû ku dema peymana start anû dirêj bikin. Peymana kêmkirina çekên stratejîkên nû The New Strategic Arms Eradication Treaty New START serdema Barack Obama de 8 Nîsana 2010 li Pragê hat îmzekirin û 5 Sibata 2011 ketibû pratîkê. Peymana ku 10 salan dema xwe heyî dewamiya peymana Start One ya 1991 dest pê kirî û 2009 di dawî bûyî bû. Bilê her bi Rûsyayê em dewam bikin, Rûsya ve demeke dirêj di nava metirsiya alûziyan de ye serê Serokê Rûsyayê Vladimir Putin bi alîgirên Navalnî re di nava alûziyê de ye li welat di nava salên dawiyê de hema bêje xwepêşandanên herî mezin pêktin rêveberiya Putin bi dizî û nelerêtiyê tê tawanbarkirin her çi qasî Putin vê yekê red dike jî lê êriş û zextên li ser muxalîfan tirsa wî bi awayeke hîn zelal û eşkere diyar dike. Navalnî bang dike bi hezaran xwepêşandêr dadikevin qadan vê carê muxalîf xwe ji bo xwepêşandaneke mezin ku siba wê pêk were amade kirine ji niha de bi fermana Putin dest bi girtin û binçavkirina pêşengên muxalîfên li Rûsyayê hatiye kirin. Rewşa li Rûsyayê jî kamlê temaşe bikin. Li Efxanistanê de encama êrişeke bi erebeyeke bombebarkirî de 14 leşker hatin kuştin. Polîsên Efxanistanî diyar kirin ku îro di saetên sibehê de li herêma Nînkaraha ya li bakurê welat erebeyeke bombebarkirî êrişî baregeheke leşkerî ya artêşê kir. Li gorî berdevkên polîsan ev êriş li navçeya Şêrzat Rûda û di encamê de 14 leşker hatine kuştin û 4 hatine birîndar kirin. Çekdarên Talîbanê ev teqîn girtin ser xwe. Li herêma Qerebaxya Çiyayê ji bo şopandina rewşa agêrbestê di navbera Rûsya û Tirkiye de navenda hevbeş ya xebatan hate destpêkirin. Di merasîma vekirina navendê de ji Wezareta Parastinê ya Azerbaycan, Tirkiye û Rûsya fermandar amade bûn. Daxeftina kul di merasîmê hate kirin de bal hat kişandina ser girîngiya şopandina agêrbestê. Hate gotin wê li herêmê bi rêya dronan rewşa dawî were şopandin.
ناوند لهریما اقدام هاته وکرن. لناوندی توی خباتکارین درون جه روسیه 6 و جه ترکیه جی 6 لشکر و کار بکن. پشتی شری 44 روزان کو لهریما قرباخی دنابرا آذربایجان و ارمنستان ده مجداری به ناوبینکاریا روسیه پیمانک هاته امضا کرن. لگوری پیمانه هریمین کو باکو بدست خستنه و دبن کنترل هیزن آذربایجان ده بمینم. دوی هریما مجارا گوتنه ده 5 باجار 4 باجاروک و 268 گوند هبون. فرانسا جارکدن تفدیرین ده چارچوبیا پاندمیه ده تندکه فرانسای سنورین خواه ولاتین کو جدروی سنورین یکیتیا اوروپای تین ردگیره جسبه اوپیده جدروی روشا تایبت بریارا دیکه مریتیم. سرک وزیر فرانسای جان کاستکس راگاند فرانسا جبلی ولاتین یکیتیا اوروپای ده سنور خواه لگل سردان همو ولاتان بگیره. تنه دروشین آورده ده و دستور ورداین. پشتی جوینا لگل وزارت پاراستن یا فرانسه کاستکس راگاند کو او نها قدخه راناگینن لی چند روژین پیش ده خویابه و پیوستیا و به قدخه هیا آنام. سرکومار فرانسی ایمانویل ماکرون جی دیار کرکو قدخه پرزیرکه که یاساییه لی همو دزانیم باندورا و لسر همو آلیان هیا. لفرانسیا کو خودی 67 میلیون نشتجیه جدسپیکا پاندمی و حتی نها لگوری دانه فرمی 30,000 کس به ویروسی کتنه. جوان 75,600 کس جی جبر ویروسی مرنه. La planète tout entière a montré plus que jamais à quel point il est crucial de protéger les populations face au choc et leur permettre. Evnezi 5 mehen li Hindistanê ji ber qanûna çandiniyê di navbera hikûmet û cotkaran de aloziyê dest pê kiriye cotkarên ku qanûna nû ya çandiniyê protesto dikin dest bi girevê kirin. Li Hindistanê ji îrona 2020 ve ji ber biryarê nû yên çandiniyê cotkarên Hindistanê li dijî hikûmeta Serokwezîrê welat narandira Modî di nava çalakiyan de ne. Pêşengên cotkaran bi bîr xistin ku destpêkirina grevê rastî mirina serokê bêaliyê Hindistanê Mahatma Gandhi hatiye. Di îlona 2020 de hikûmeta Hindistanê li dijî beşa bi serdestê anîn bihayê herî bilind û alîkariya kirînê sê qanûnên serdestkirinê pêk anîbû. Ev yek ji bo sedema hêrsa cotkaran ya li dijî hikûmetê zêde bibe. Be erêkirina biryarê re ji bajarên Pencab û Haryana cotkar ber bi paytext Dehliya nû veketin rê. Di nava cotkar û polîsan de pevçûnên dijwar rodan. Polîsan ji bo kampa ku koçber lê dimînin belav bike, bendên ku hatibûn danîn jê rakirin. Li paytexta Fransa Parîsê li dijî biryara zagona parastina gerdonî bi sedan kes çalakiyek pêk anîn. Piştî bangewaziya çend sendîkayên navneteweyî îro li Parîsê bi sedan kes li dijî zagona parastina gerdonî çalakiyek pêk anîn. Di navbera polîs û çalageran de demdem pevçûn derketin. Hikûmeta Fransa sala derbasbûyî piştî nîqaşên hefteyan maddeya 24 emîn a li ser zagona parastina gerdonê erê kiribû. Li gorî zagonê mafê polîsan heye ku wêne yan vîdyoyekê ku ne baş dibîne biryara qedexiya derbarê wê de bide. Lê kesên tawanbar jî bi qasê mehekê cezayê girtinê û 55,000 dolar jî cezayê pere lê bibire. Li Kuba îro danêsibehê helîkoptereke leşkerî kete xwarê di encamê de 5 leşker mirin. Li gorî daxuyaniya ji aliyê hêzên çekdariyên Kubayê ve hatiye dayîn, helîkoptera leşkeriya ku ji Holganê rabû diço Guantanamoyê ket xwarê. Di encamê de 5 leşkeran jiyana xwe jî dezdan. Hata ragandin ku derbarê bûyera lêpirsîn hatiye destpêkirin. Wezareta hêzên çekdariya
Koba ragihand ku helikopter ji ber sedemeke nediyar ketiye xwarê. Berêbînerên hêjam li vir digêjin dawiya 20 deqe nûçeyên cîhanê û dibêjin heta roja sêşemê careke din werin pêşiya we bimînin di nava xêrxweşê de her şad baxtewar bin.